kajan gwasame be nyot dobadan andere Gmail di lepkaja kadi YouTube channel di lepkaja ken yamman bana gwinyoto di Gmail di lebde karawde bana woko de randere channel ke YouTube channel dere lelede diodien bana woko to dere video dere upload di ke YouTube ke video dandi upload format key extension de amendian mp4 key dera mov key dera extension to koken bana guj ngoman manyama bana ngaji o kon la dul gor ko gwanajan mu gorna nyo dio dera ndera te kanol key dera te don madera ngaj ajen kulu go ko to bar dan ngej ka duptin gon tinde kon ngwande kon galat kejan bana je guje woto miti ka internet amendian de jego e benefit minin de jektanona kan chala indi content ba ke chala indi ken content ba yanang tin ka jan gwasame YouTube mu gurjo to ba jin noktin gurjo to jin bitika na to chop ke kis ke 1000 to biju gor michi ne di chop ke kis michi ka jak YouTube ba ji accept ban ji guj do dan de ran de tan chop ke kinu wan to de ga jaga ka YouTube de ko de yodi ka jak kon le mi kon google.com bukon google bana jeli yo ka google yimam bana lelten bana kan kono to dial to kon mi chala sanyin to kon ke gmail gomen la gmail jena dan bana create ko jentere je min wono rede gono jin bitega dolten ko dol mi tenat ka dolten e ton wante ka gon randu no jin ko tele jedwel butong jo de wure la jirami jedit ka jen kujemo kel midit goma kenya mbana utin bukon lelo sign up okay gmail sign up bukon chulele sign up new accounts bana jalib an goma man bana gwiten bukon gor men jalele sign up ko janda na gor kono jana bana je chu twanyerech mi kon twaraj bana jalip aya antama cha gwata mi kon nen gome ana me mi kon gome ajen andan goro bana tiang to create your Google account an account gor kon kenyam gor kon first name gor kon last name gor kon username ki iman ba kulu jukulu jaga je ki baya jaga warga ne kaje inshallah email namane kenya channel ran moy ke shoot bana cholo duop okay duop 2021 okay sorry number first name let's say it duop galwak okay bana ben goma bukona cholo duop 2021 name agent email address dun tema muku do create jen te kule username dan ba kula identify ke ba je kula ngai ke jan michi ngai yo the next thing ben go ka password bi mo ka password and an email dan che create je tam de chu goro drop 1 1 2 3 4 5 be nyo ko te nyo ko ngudo den le bi nyo e goro drop 1 2 3 4 5 bi ka yik chat karawati ana me kana me bi ka chat eno kajen do mo be content konde kono kulat ko dan nyam re ko de kono ngach bana kuloten ajen man bu kono gi gome ko kon gor kono bana dor bana ngach te ka te bu kono gi ten ko en gi kono me te ka duptun wan te de ngwande create kajen men di jana te kon ci kon password ci kon gujenin kan confirmation da bana wo connect ko ci kon kal gore chawe the username is taken, try another, so chana anamo. So what I will do, I will put it to be 2021. I'm in an email address in namana. Okay, gome biben ka password to kon le do 1 up to 5 and the kon show password ngi kona shejan password na mantama mugorije. So be yinga jo to password very important ko shira den share bangat. Man ban lel gomene bana wo connect connect bu kon lep ko gor kon internet be kon ngam do den gome che jogi mobile number mitiga mobile number
be gentleman down and email down she can create michi parwich de jack mishala code medewo ka mobile no and tam go me telecom option mi kon lel kon next and tam banen please enter phone number go me kana kon my option that take option no but don't tam chi gmail che goro to bore ka mangai ka man belel tam Ethiopia don't you ka wite ko ken buro du kwen man wejen dana no go mena go ni Sudan go ni find Uganda go ni South Sudan ken di alka tin garato ka kuje mo man gor kono goma ko taki Ethiopia ba lani Ethiopia ko jen lar dana na jen dana chi tatin ko yo mu wajen jaka we da di ni yo shebu no go ware ka jen email man dana che kula shak bachu latke Ethiopia ka je number bashu next gwada dana ken to anya next bi ngajo mobile number chilade ajen mandana ba use ne je ka email mishi te mi paru be je take ka mobile number bi lare be jukula jakot namo miti ka mobile number shi lare telera de dunde de je kwal changle la chor mutere ba che de longa kwel ko gor confirmation ko confirmation ko te ge kel nimi ci chwar che mobile che kwal jen dong da dun no da ku lore ka email no bu kono ka next bana je live okay che kon jogan na for your security Google want to make sure it is really you. Google will send a text message with a 6-digit verification until right now ta ka mobile goma che ja code ntama code me liya vajan tama kana ban mi che ban ba lare and ngode kana ban Goma cook on a corner share for your security. Google want to make sure it is really you. Google will send a text message with a 6-digit verification code. Standard rate apply. Well, Misha Benny your Bukon and I go on Bakon Yunman and Gorkon Made Conala. Chakon make option Goma call instead. Meta call then they yacht co de kula jaga. I mean a yoni jaka then Bakula match. Okay. Lo ba yarta ka telephone antama take option error option number 1 o jinde jangna jela text option number 2 de jangna yo yor telephone ka tama che yor ko already tama akwa kamnial bana jor bana ilingomen. Hello. Thank you for using Google Phone Verification. Yes. Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 6 shabben akwa verify ne je shajiling wocho chi Google che ja call ajan tare na ba many we dan de la je ba bi goro to because security enter bo verify mi che verify they should know drop 2021 ajan number na mo antama na me option they would mu goro je like now I can even remove it telere ga na mana goma to kon mi recovery email address mi shi email mi don't teram to email no ka dong shi email shi paru there password there jak gomi karama mi ka kuji mo shi kon go this time banawo channel at ka February and then 15 day 15 it will be maybe around 1990 changa da ko ji gome payanda da ko ji na me changa da ko ji na me ronda da ko ji gome to kon ke gender me jin would ke jin shek be specify ke don me ti ka both chawre is no say lo don go logular de la re kam go ke ku jo customize bi lel cheta don de gore en gut ke ka tong nore en do go re jam man gor kono gome ko shudut ka bano kamel le bozer tan ban bu kon lel bano connects again more from your number if you like you can add phone number to your account for your across Google service. Well, make Google service including ads more relevant to you. And we don't mind about that. We simply say skip go corner. Okay, you say yes I'm in, but go corner skip.
bana jalib ko mitti ka internet mo go be jalga pet mitali internet mo go be time be na bo ka agree no no to channel ko en man cha gor go cha privacy and terms o yoda dan yod ke google ke gmail ke je bilo de be kon ngad mi shi understand cha clear ke je ke shelling go cha chup loidu bi sho gor je to bo ka mi chala agree na bi chu twan right no believe ko ta take a process jela je mat be kon kulo ke step under den aywa welcome drop galwa antama to kon ke email address which I said I've already the next thing about lel coach kon do jantama everything now is in place che kon te dial chana katuk janda nan gor kon already na me term do dien me gor kon do dien chana men ben gome coach kon ngai da che kon chu ben gome next thing about lel gome bana worker email gome to mo tetin come share you simply come here and say gmail.com aywa nyodne yo doba de ke li wonda ande je lat ke je en email address di email di credit ka ngo goromo agenda nan goro kan no ke step do den na me nyuden jo to di le goma janani email an agenda kono go goma di ma agenda email dob galwa okay dob 2021 gmail.com aywa na me google community jen be jak message dana chilat ka men ko jele welcome go je chere ka me chi chup dor ne jo ber kamal chang ajan do badan lere ji ka je an email che welcome to google hi do welcome to google you know I can come with access to google products application and service here are a few tips to get you started muguru je you can go through you can read all of this muguru je muguja I can't this call I can kill it to pictures can I can't to go t email tin to video tin to google map tin calendar can it ideal tour ne de tun la rai de video la rai katro can I can't can a con and be ka google mishi email mishi jella antama chana to ko do badan de kon email de kon le ko je bana jen bana woko to de kon dene youtube dene je kula bidin tama ko ci kon email ci kon ngajan tama email labjede men bana lan yok bana je lat ka do menena tama ba video ba caption bana ko manda dian non bana ko ci kon ngaji chana email address ci kon chakan tama bana ku ka gmail sorry bana ku ka ko ci kon ngaji ci kon gmail ci kon chak bana ku ka youtube de kon kula chagade Kenyam Mutika Google Taka Plus. I will say there. I will simply say YouTube.com. Bukon manana balarkon be kulenyot. Yeah. Go maka YouTube. Tembenu. Bukon nyoten kon la michi YouTube michi gwara me ben bukon nen mandandaten. Yes. Tembegi kon YouTube ajena me. YouTube goma cha kon joga sanyin mi chu guji ja goma chwedu ni al goma ne chalele sanyin kangai kon to kon ki email address dan mi chu kon create already mi ti ka jen the same browser tatin and tama ka jen chi YouTube shi lapto ne men bit to gana mi chi jen goma shi ben ka sanyin goma ke simply what you do minute search ka net kon chancho ka sanyin you can simply put anything okay let me simply go to sanyin michoka sanyen be direct email dan chechak no one janan tama chetung yona ja chana live gom aywa chetung yona create channel ke purchase membership ke YouTube studio ke switch account ke sign out kan to kokenati aman gur kono gom e create channel do no channel be create tama I will not go there ko ngaje shi nena me it create channel man balel jana Abo ka video internet me I will say Nuer Online birth search video bi benoyo ajan video danan ba lel gaje akan konu tongami akan do create already ci door ci ben already intama min any video ki ram mission menen medara mission and medara goma medara me jugna ji kurami ko support ke loga okay chiga na majan my channel me be jogo to loga what you do binambi click subscribe me jin point metalaji YouTube no won ke kan leb ke gmail chit na me cha deben ke na mi she twan cha deben antam ba twan ban mu tok ten bu konen
ko ci kon email ci kon cha kan tam ka jen gmail already ci youtube ci recognize ke ci ngaji to jin ramkel ka youtube michi click subscribe jen already ci subscribe it muluno to din tam cha kon no ci already ci konu reje min tam tan dien mutu kuje mi ci kon subscribe karam chana kumin jen shedo kono ka video kel ka dete chana video kel ma chana jelle yeah and video me ci kon ba sha mut ke sha gak gome bu kon bun ko comment ko gurje bu kuler klep ka jen channel take mu bu kon lel gom before akan kono chana min wona good tutorial okay drop up made and look at a good tutorial keep it up misha togo no bishu comment bikono comment let's see me to on time can con channel can con create ngode channel an do no che kanungo che kan drop galwa time jela channel bikon nen government tama auto con con ne cha channel ben gome jana gome good tutorial keep it up so man bukon lel gome channel ka di ka shur jiram dana shileb gome channel ka create channel gome already share channel and share create jen do not wanna ka your channel jiram dan en chileb ka jen email dan che duop che lelo jen la channel anon tam ko jiram dan en shileb de kono customize channel do dan de kon customer channel kaje wote ka ngwan de kon ka gar tonga mi goma bi kel bi ngaitin goma kan ben o di video di la rejidi bi channel be nyot kon jinba en woto di te ga setting ne te di gar ke ngwan di gar fonde rein mo ka ba be nyot kon bona ka jen do mo bi youtube bi chu use ba ka do mo gwa mo ngeje me la di na me na gwa da ngor we ben chan te goma kuje me atikon ka kana videos ka playlist ka channel ka discussion and about bada me nyu the jishang and an le youtube do and discussion mi take a topic mi chala rech be no channel bo mi take a channel mi subscribe tin ne take a channel man chi kon subscribe tin be no ka playlist mi take dorbo mi te ti real ka te lar ne ngarang der mo be no mi take video bo ti upload be no kum gum be video no ku dialan content chi lat be kan nyode kan dialan goma men bu kon lel goma ki men bi angaj bo goma to kon ngam shale create me mi she tour video no mi she twan tere bi nyod be jog upload videos ki go live la kana be la doctor mi shale to create post la be gwada dan jin men charge accept youtube ka youtube goma te gum bu kon ngaj mu gor je auto bi yu bi ka make youtube gor je bi video to wan bi ka upload ci ka upload video mi she twan be jinon kana me bi nen auto di video di upload ten ka video de je kula upload di ajan do mo men bu kon el gom cho kon je welcome to youtube aiwa antama nyu do kon de kordan de kon mu gwan de kon latkel ka do dana de koran do ka jan gome mishi ngaje auto na me welcome to youtube gore je tembulat bu kon lat gom let go inside tete ga ton wanda tende de kon ka gwich ka go you can customize monetization na go da dan de gore je mishi go je ke gore do me de yo de ka me ka ja this is where la go da ngwana la tin yen gome now chakon jogo you are not eligible for monetization ko ngome gorjo jin bitaka na da chupke kit jibu tibiji gor ne di kit bika ji gor ka tanati kinan dangwan to ba video ne tin chilare ka youtube ba ga gwi ka mishi ne di kin mishi gejek ka chitaga tande kin ngwan te sha gwi ka video no ko bituk o de yo de ka jek bi tok ka jan do mo ngome jan gwada na bu kon gode kon chong tin ngome ko chi kon tungwana ken chana kala riudien gome dashboard wo bi ngaje to ngule roda wala sheta channel analytics telemit tin teleram ti do guch ka teleji subscribe bo jiram dan email ko jan tuk de men yam teleway goma upload video mitiga video then be ka display to kon ge content gwada na ko video ndi upload ka channel be ka nyoten
to kon commercial playlist me take a tour ke video nti chi create ko ka your channel ka chikla playlist ko back bu ro dien gur ben ka playlist anala tika gwa da na nyu de jine diala content chi nyu shika gut ala viewer ke ten cha gut kene ri shop ko de shi gut on ke pe mun ni cha gut ke tan chu de cha gut jam ba ka nyu do go mena ajan take 20 days ka kor ni jandar ba dak dong le nyu pe ka dana cha gut ade kono comment ma mete video mi shilare ka te karam che comment be nyot kon de kono ka subtitle mete video mi lare ka guru je de nyot ke ke de translate ka togdo dien ke de gar togdo dien ajan go dan de subtitle de laten te kono mi shale copyright o jin mete ga video ra dien mi shilare ke ram shi video che lare gwan mo dien be copyright be nong video dana bo shalare che channel ra dien thongami to kon commercial monetization ci kon lan manano wajen godan la janyu dojin jin legitimate ko de nama de yode ko to ke ce jin illegitimate well ci mun ngai kon go chala you are not eligible mi ci jin eligible ka monetization tal way mi de wore ka je ban mi jin eligible be jin ko already and YouTube ko mi ci 1000 ci shop ka ci kinan ci shop kinan wan ke watch hour shikachop biyo bika talk and when more drop ke la monete we mlaje kula wia gorke ba connect je banyo yete mi chala adsen ngomi to kon ke audio library gwal madan mete di YouTube ko tegutin di ti ka di ti cha tel ka copyright mis chi video la ka dong video tele di meten di dan ten di den chi la men chi nok di ger ka di YouTube ka ne me cha kam ne dial ke fair use lo na rande re use tele restriction ka tele copyright meten chi YouTube che ngun bang gom to kon ke setting ajen go dan to ngwana kan bu gar ten mugure to jin bi ngwana bu gar to kon chi ka general che tam default units jin mugure YouTube me ka YouTube bu ka dollar and then be dollar bila gore bu ka different bills names chikat Uganda shilling Ukrainian Ivina or something like that and mugure to di yudi ka ger ka jan do ba men on chali general to kon ke channel to kon ka do dan de kon ngwane la country dan titin di yeger chete ta ke Ethiopia de la ke Ethiopia ti Uganda bila Uganda ti South Sudan bila South Sudan ti Kenya bila Kenya ti Sudan bila ka Sudan do no men be remember ona na gwa da dana kwa channel kwa monetizing me rar ba yigle me rar chi Australia ke United States ke ne where take monetization and then ba yig specify ne gen point and country chike Ethiopia dong shi eligible ko dong ba YouTube ba monetize so ku mo dong shi de la de Ethiopia de la de the either United States ke we ko ken no to kon ke mishale upload defaults before we go to upload default let's go to advanced setting go me che kon me ke option dara men yam take a quick gun mishi video la ke dungan be tick me chale ye set this channel for children okay mishi dungan lo dong dungen dit lo shagat che concern be let know set this channel or this channel is not for kids so na me chab set ke kids so be lat be use native dit malar jaga be use native dit me chala advertisement ko to mishi lat ka gat ka dong men chile dong she gwa ka kwigan den de je gagrar cha de no mishi lat ka dungne dit ke set this channel as not made for kids and what the more mishi video she la dong ba nyon ning ne diten te je gat ka de go bon ngomi so jana no goma to kono mchala automatic caption lo mite ka rien me jang mashalar ka ngare ka gwad da roji la go gila won ko je translate ke YouTube te ko je translate ko je interpret ka do da dien amishi lar ka do dien dong da wo lar ka do dong la no mal dong da lar ka do dien dong da lele kud bona ka kuje mo bi lele don't show potential in appropriate words ka dundo te che very important na mo go mo to kon subscriber accounts go da dan jugi YouTube to lamni neten ko ken lamna ka nyudi ne ko ne subscribe pa channel la bi le public kam she gol ba private so mugur yeto ba private bi remove so che subscriber che ga nyone ko ken be nyone channel ba ngo to ram te ka YouTube ban mugur yeto be subscriber ko nyot bi ne bi pal no ke bi te no
go to on a disable interest based ad much are YouTube channel YouTube ke chi kan no go to biyo bugamek dong de kan nan cards and chi arts and ban right ke kwida ba arts and point go mi ojen biyo ko na tin ki anten news ka YouTube biyo ken bukan o commercial arts and go mi arts and biyo dial ba ka ya ka let be lar pe den ka core part go mi cha ko no jo go mi YouTube to no go to de YouTube's there and ad chen no go de nyot ki advertisement ad lu na advertisement dere nyot ke sha de nyot mishi la ro YouTube mi chano go be nyot bi chutik bi chupel kam logo je bi le na ko shi YouTube chen yanko sha at se bi nyot ka tok da mishi logo to de ad de nyot ka dundu tele real mo be je ka YouTube do so bu adsen be an be ga yiga nyu da ko bi yo bi ko je go ma ka permissions ko to control go ma ka uploads ko to kon ka advanced setting and all these thing what about simple things check out and license ke video da na chilare man bilare be yiga standard ke video ma kan lare ke United States license da be yiga YouTube standard license ke me wokel ke YouTube che bia video me je ka man bilare be yiga mo gwane jen to kon ke category jin and video lere ke ngune ke film animation ke autos vehicles ke music ke pets and animals ke sport ke travel and events ke gaming ke people blogs comedy entertainment news politics ke how and style education science and technology be specified in channel mandandatin chetamana me dong de rang dong de ra do kon lat ko da people and blog and channel to kon create mugor corner so from there Guam shall conjure caption certification. So we leave it like that. Mugur kona is okay. They can specify kojin gurun chi bin yok internet. Bukona larn and Guam tim chale. This content has never aired on television USA. This content has only aired on television in the USA without caption. This content has not aired on US television with caption. Anyway, Mendi Janet, the content has never aired again Dinijan. A low Kana Minyot United States again Mandana Binyonaja. Komu Lelio Belet ye take a copyright we use Kadundu. So Kana Malarik with me again do be like a YouTube and I go me much alari guada and one of Kuja we go to be a gang. The title and description language. So anyway, we leave it like that. Check on a bigger comment. Mete amchu comment ka your channel. Cha comment jeke cha comment di guam dongdi you go to shabne ne ko kene jinda ne jiram dan te YouTube. Di jaka ne an ke enemy she kula law. Okay, no more agin bika gujone. All potential inappropriate comment for review, all comment for review, disabled comment. Michi disabled comment, chang ran chabu comment ka video do. Michi all comment for review, and go on bekan ngania jak agin bi kona approve on your akulo go jene go ken. Allow all comment mene or any comment misha comment ram jak wala gwaye buying nen publicly tell auto bala gang. Go achi konto goma permission and goma permission for dob la ramadan ku duor hon ki honor dob galwa dob 2021 gmail@gmail.com ka community goma dong mite ramanyo gendor kel de show de las ko dare ngander ka upload betong mi shi important na bo by default wo tengo ante ke tenana den vai kora green ka agreement du jin yene shi to go da dana shi ne ti chop ge kiti kan gor kana ta ante kinin wantin konde chi tuk YouTube be chu jego jiram kel milad bum ke jin creator ka YouTube ko ne de konen jego yo ne de kon la creator kine kon la chak ti la video na kan ka leverage ne chiang ka bika yiga video to kel ka YouTube ana ma kelu agenda en chikon jek ka YouTube jen do badan en right kon ka kwide do me jen do badan deri rodo jako to bi email bi create ka bi YouTube channel bi create ka gwamo shilore te the long coach content tin mandan chuman tama or ene bi ako goreje. Okay, let me simply say continue dashboard contents and so on. Goma shi konto ngoma menda dia na bukona jigantama man go to be keep in mind mishi ngajo to shi YouTube do share left ke shi create bi guro to bi video nen ko ken bi gwe mijin bo chang tele ji email ngoro body gwe do no shine ko ken shi bulak kon mena moy karam kel mo dong bukona logo me let me simply say Nuer
Okay, movie. Me take karame te gomi me take te Nuer movie. Me shi la rake dunda ko dunda shi concept cry ten order no dan. Aywa, namangoda. Okay. Sure. Okay, shi ka channel la me. Amena je caption ya me shaben. Okay. Be a pot production. Shall Queen Ganyal Queen full movie a new language. And channel me shall is pot production. And tell me they can support. Can need a shika subscribe can 100 Carodian. Hello Queen. Do not take a comment 30 force. Okay, which is very nice. Men channel no comment ko kian. Dear I don't want your comment including me man and channel Nuer Online. Very nice, good job. I want. So to take a comment, so jin be comment any video don't run ko be ku support again. Keep moving. I love Nas movie. Okay. We should really comment. Me should comment on Goma Chicho already. What do you do already, Janane? Keep moving. I love Nas movie. She talk and tell me. Next thing, you subscribe. Cause subscription again, dam dan cool support again. And tell me do 109. So we do about 110. Me she click. Aywa. She 109 and tell me. Min let you cool refresh so that we come down the road. Ban you cool and tem rana con dere nyot con dere ngol ger bon tem ka tama. Okay, good. Aywa jana goma. Let's stop this one. Jana goma already shate gungun shate 110. So on tem she con tung log already. Okay, so again la dan gor corner. So banu dan look ka long mo gwa. Mi look oran again be subscribe ko ran ko gor je brodo long. Ka do mo che nyoten diala con de yen ko godin ngach. No. Ani chilore te the biate kamal jen channel lan namo kujeme jeno ti channel your channel purchase mantel magor content YouTube studio jen go dana bini model buka uploaden esu cha kan shete magor jeto bia channel to bia ka support kan channel to gomana and thank you chilore te go Nuer Online kan channel ko ken ko support thank you and bye bye.